Şöyle bir kelip koyup oysa canekte koyuç. Kara. Ha. Şöyle bir kelip bir paradan karap koyup oysa parançı bardak. Jana 80-nji yıl, 90-nji yıllardagı boydan eken da bu gerçi. Erteň azırak basa horozo da erteň. 1 saat bolat. Ballar kıynalıp kalbasın. O moğunu algıla. Tetigi burçtan başlap. O moğularda algıla. Taktap görgüle şey mi olsa şu burçtan başta açayla. Burçtan başta fasatlarını oңдоп gelip. Allah. Şu joldu çoňoýtmasa bolboýdy. Tak, moğum ne olgan kamok? Ya. Bul. Köpten beri var. Yalnız az gerekti. Algıla. Uyat emes para. No joldu karaş kerek ekan bizde jolduçu. Kандай kılsak bolat joldu? Kadastr, adilet. Mon gosaksın karagılaçı. Yakakta çeyin eken. Bir kasımda üydün sorumundan bolsa gerek bular kıdaleçi. Buna bak köçönün bağı olsa gerek diyeyim de. Buna baktar bardık. Köçönün bağı olsa mümkün de evi olsa jıldırıp durup niyat açış gerek boldu atam. Sonra kılıp baktardı gülleri tigişiyoruz gerek. Buna kara. Buna üydün sorumundan ketken bir diyeyim de. Burada gördün mü buna? Ama polun monça zahvat bu diyeyim de. Karap, şuna bana bugün berip koyuşu. Tak, buna ne olgan neme? Kızıl var salma. Ya. Buna bir azilini hoş gerek ha? Naruşuyla bası var mı? Tak, buna жерге bir bak gül tiksin anda. Tak, buna garajlarça. Ha. Ha, хорошо, вообще 70-nji yılga 70-nji yıl koyulgan garajlarda bular bardygy çıkara. Ha, polnusda alma doğru açış gerek eken kara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garaj var eken. O sapşyly köçüge çıkıp alıptır kara, büyük kılıp. Ya bu sefer letni çarpay olup kaldı kara. Aldırыңız. Tapşırmanızdan pol yollarını alın, aldırıp alıp otalım. Moğum ne olgan neme kara? Moğum karаңыз. Barga şu aldırıp durup ofisi bayağı garaj var gol. Şunda grup yapıyorsak. Kara moğularda. Sever baş. Aldırılan. Olmuş. Açıkla. Oldu aldı bak. Yol açılır. Usta deri var. Moğum baktardağı. Gereksizlerini aldıralım. Bu tap koyğula. Tak, moğuç toru çıkıp kettir ha. Salam aleyküm. Moğuçu. Ya. Burada puzu da durar. Gel aldı. Aldırıla koyğula çıkıp jol. Katardı polunu aldı şeydi. Poluna, moğum katarda aldırıla polu sıkıra. Karam, şile uyattı. Şahırın sentri olsa. Kara kamu, burada öyle 80-nji yıl, 90-nji yıllardagı boydan eken da bu gerçi. Bunlar çok hızıldaşıp bir kamak kaldıralım geldi. Çok açık. Aldırgıla, polunu. Arızdanat. Üyün soruna çeyin açıkla. Bize de transformatör. Buna kara. Bu yaktan şile tosu olupdur. Moyka çeyin açıkla. Buna gördünüz mü buna? Moyka çeyin açıkla, polunu üstü buna. Plaşatka deyilsin, trotpa plaşatka. Buna moyka çeyin poluma doğrularda açıkla. Makul mu? İşte polunu tazalap doğumda açıkla kara. Garaj eşitime kalmasın. Buna gördün mü? Buna pristroykarına. Bunlar var, mıyzamsız mı? Ya. Zilyon zonda turat tura, ha? Ya. Karamla. Polunla üydüğünde sorun açacağım. Polun tazalarla. Algıla bunu böyle. İşte. Polunu tazalaş gerek bunu. Hiç. Cenab-ı balin sana bir klip görüp koyacak. Dakan zıpma yerine bastırıp balin sen şık görüp koyuluşu. Değil.
Ya. Kaysanı? Ava. Moda dakansa ketiş gerek ekan. Ava, narkı bete dakansa. Buna qara. Buna. Buna gördünüz mü? Buna üydün storu. Buna pol dakansa teqeşen iki betten tazalaşmış gerek ekan. Molları da alış gerek qara. Bardak buna polный bardak qara. Ол жер тазалағыла, эме. Karışık bol. Açmasa Ah. tegi жолдо чыгат да. Yol var, alternatif yol. Жол ачык па? Ак жol assa болады, бирок карыраак. Ол жер чоңой түзүп кара мынаны. Ой, бардак. Ушул бир келип коюп койсузбу? Жанекти койчу, кара. Ха. Ушул бир келип бир парадан карап коюп койсузбу? Караңчы, бардак. Моон караң. Базарчы. Жол общиче. Жөйм алыш керек да, общийде осуйда алыш керек да, тазалап бир облик кылыш керек. Эми бечара болгон мен кичине оңдосун да. Мына чоң жол бар экен, качып койбойлук ушуну балдар ай. Я. Ооба. Ооба, мына жолду ачып аспаса болбойт. Мына сонун жол бар экен да. Асфальтты басып, жолду ачып, тротуар менен кылып коелу, болду, мына бүттү. Мына да чыгып кетиптир, көрдүңбү? Мына. Вон, я. Bu park. А, Bak. Biz yemeğe çıkıp kaldık ha? Bizim Razak. Aldığında gittik özdeyiz. Ay. Так, Ne olacak dedi, tarafa gidelim. так, значит, мына жерди балдар. Мына жерди полный, мына рядты алыш керек экен. Көрдүңөрбү? Так. 1, 2, 3 эмени алып туруп, ушул жерде эме, Самрек Башевич, мода констатация чейин алгыла дагы алып туруп, мону жол кылайлык. Тротуарды коюп, керек болсо зеленый зона коюп, до констатация чейин жол кылачып койлу. Түшүндүңүзбү? Сиз на особый контроль возьмите мынаны. Мына кенен жол бар экен, баардык кичинекей узкий жолго. Жол начар экен, ошон чыкпайт экен да. Мына көрдүңүзбү? Мына. Ушу до конца алынса болот экен, өзү ачылып калат экен бул жерчи. Ооба. Кара бүт мусор, силяк. Детский площадканы эмес бердик. Ооба. Детский площадка мындай соң ограждение кылып коелук. Аллея кылып коелук. Мейлиби? Полный алдыргыла мына. Тет жактан баштап полный алгыла. Здание кетет. Ооба, полностью. Так, эме ким? Азамат Каныбек, сизчи ушу жолду тети ооба. Ушу жолду эгер керек болсо парктан да кичине 1 метр жылайлык. Ошо сонун бир жол кылып, двух сторон эки полоса жол кылып туруп, ар жагында тротуары менен, ар жагында сквери менен чызып бериңиз. Чызып, Темирбек Павлович, сиз лично ушул на контроль аласыз. Түшүндүңүзбү? Лично на контроль. Особый контроль. Пожалуйста, ушул жерде оңдоп коелучу. Жол расширение болот. Эмес лотокту тротуары менен коюп коелу. В общем, шикарный болуп калат экен. Чоң жол болуп. Ооба. Керек болсо паркты 1 метр жылдырып койсо деле болот экен эми. Айла жок эми. Мону да алыш керек экен. Көрдүңбү, уже заброшенный болуп калыптыр. Мына эмени Замир Паш, көрдүңүзбү? Заброшенный экен. Тетиги бул өзү пристройка экен, кара. Мына. Мына стор менен жол, мына көрдүңүзбү мына? Мына пристройка, мына. Мына жаңы кирпич турат, мына эски. Мына көрүнө турбайбы? Мына жаңы, эски кирпич, ушу сторун алып туруп, как раз жолго кошобуз. Так, молат барды, мусорларды алгыла. Onu alıp как раз жолго кенен болуп калат жолчу. Мына карачы, уят эле, ой кара мына. Даже айылда жок ушундай жерлерчи, кара. Айылда жок ушундай жерлерчи. Onu da tetli үйдүн соруна чейин алып, жолго кошобуз. Канча 100 метр чыгабы, жеке? 100 метр жолду өзүбүз эле салып коебуз. Мына бул үйдүн арт жагыбы? Ну, тем более үйдүн арт жагы болсо, мына эшикти жаптырыш керек экен, туурабы?
Ава. Onu bir taktaş gereken de bu ne kasımda bizden yer mınauçu. Munisipalitetin yeri. Uşu yolçu o dakan salsa oşu son bolğuda eкен de. Paradak bolup. Eğer bir yol palasa düşse qanday болады? Замирек Башевич. Moy kaçıncı yıl kalabız ba? Ama mol жерге сен жылабыз да. Егер bir полоса түшсе. Ya. Bir polasa berek koşulur şu batıp geçen gelip. Бирок азыр Азырчы, Сырмач, бул жака эмес, биз нар жака дагы неме жасасак болот. Көбүрөөк. Биз нар жака көбүрөөк себеби ана үйлөрдүн сторона чейин бизге мына пристройкаларды алып туруп элечи, эгер бул жака тийишпели десек, эгер Ha. нар жака да кеңейтип жасасак. Bu yağa tişpesek жақсы olur diye özü çıkara. Биз Парада eкен. тийишпели десек, биз нар жака кеңейтсек болот. Жакшы. Moğunu alış gerek bırak Буларды bari. алыш керек бирок. Polunu alış gerek. Bu jeke mençik mi bular? Azamat kardeş, eğer jeke mençik oturgan bolsa, moğunu bir riyatqa keltirip, turup, moğunu bardakla yediğini kod koş gerek. Buna qara, liba buna storu menen ketişsin, buna qara. Мына менен, Ava, buna. Buna storu menen ketişsin de, moğu bir bardaktarda alsın, moğularda alsın, qara, glavraç kaytkıla. Moğularda aldırsın da, moğunu büt takansa, moğu pristroyka gördün mü alır bardığına? Buna. Trotuar yok bizde. Trotuar yok. Trotuar neyin algılaдағы qaramına bütme çırp ketken de ona. Босатып отургузсак анан Aa, gosak bundan jıldırılam arkagaçı 1,5 metre jılsın дағы edilini oblek kılsın. Buna qaramına kazirok durdu. Çıkkan bular. Aa. Bular явно çıkkan bular için buna. Bular возможно buna решеткамdan bir de storu için buna. Buna. Gördün mü? Buna ki. ооба. Ya. İşkeri de hoş. Aa. Азыр мына решетканы жылдырабыз ишкерге. Жоқ, жылды байлы қойды. Нар жақтан келелі. Нар жактан. Aa. Анда един. Жоқ, мынан жылсын арқа 1 метр жылсын оларча. 1 метр нар жақ бұны келсін де мақыра бүт бар едini облек қылып бергіле. Мына мо сторумен кетіш керек та, я. Şu üstüme gidelim. Şu storumen ketiş gerek. Даже госакция болған мезгілде деле порядок қылыш керек та, қара. Бар да уят емес пе? Aa. Ya. Aa, бұл жағындағы мыналарды козыректердің бардығын алып, мына қарачы 80-90 жылға қамап тұрмалар. Ошо эле ойдан екен, қара мына. Вот эти, мына көрдің бі створ? Үйдүн стору көрүнүп турат. Ya. Мына этаждан стор көрүнүп турат. Cazımı el körüp koyunç ben. Ha. Buna gördün mü bunu? Buna үйден створ gördün? Şunu aldırış gerek buna, gördün mü buna? Үйден emesini açıp koyuş gerek de. Ар жактан деле бардыгы эле. Мына жерде 2-3 эле документ бар. Калгандары временный эле. Da. Себеби өткөндө сатылгандарын көрдүм, 1-2 эле экен да. Ошолордун карап тактап бер дагы, эгер документ жок болсо лучше снести. Документтери болсо анда билбейм кандай кылабыз. Кандай кылабыз? Биринин акырына турат го. Ya. Акырына турат го. Ай. Ошол жер башта детский сылоо экен, ар жак аптека экен. Ошо экөөнү көрдүм, сатылгандары, калгандары жок. Ан документ такта бериңиз анда. Документтен такта бериңиз дагы. Мына жолу срочно расширение кылса болбойт экен да. Bir palasa koş gerek eкен да. Ар жактан, бер жактан жылдырса кодат бериңер, мына жерде. Ошо bir palasa trotuar менен. Ya. Aa, ошон карагыла. Мо совсем чип кеткен эмеспи? Ya. Мына карай. Ай, мына расширение болгон экен, а? Болгон расширение. Биягында жок, а, деме? Жок бул жак, бул жак Ya. көрүп. Азыр могул жакты көрүп коелу, мына төзбү? Ооба. Ооба. Жакты көрүп коелу. Такасы ойлойт, бул жакта өтө деле оршундо жер жок эле да. Болсо Жок му? Жок. Тиле баягы скос болуп алынып, Ооба, бул тазаланып бүткөн, туурабы? Мо көчөчү. ушул көчөнү бир көрүп турам, ак. Ушу көчөнүн ылдый түшөбүзбү? Ылдый нар жака. Түздө немеге кетет, ош көчөтөн. Ооба.
Так, mo park ha? Park. Так, moça. Все bu zilyon zona çıkıp getir bu совсем öyle. Ha. Bu nizakon, хорошо, aldırırlar şunu çıkar. Mon storuna çeyin aldırırlar eme, kim? Bayşuç, mon storuna çeyin aldırırlar. Gördün mü? Arka zdayna tura turad. Ova, monu büt aldırıp, o yerde paradak navat eşkili eken de. Ha. Уже alındı gelip kaldı. O жерде алсак эле уже Так. жер ачылат. Ben tokoş bir yerde yemeğe kayrılsanız Nur Sultan'a. Бир келип киши. Ova, bak beret, koçöt beret, gül beret ekesinger, makul mu? Tak, bunu da alıp salgıla. Bunu alıp sal bir bak bolot da. Ha, KG групптун үйү да. sen tapaya oyduk, koy ketip kal. Ha, Жанан алды, бул жанан алды. Жан жака отурлар. bu dokumenti var mı yok mu? Ha. Bu dokumenti var mı yok mu? Бар, бар. Ya, Бар. ruhsatçısı var mı? Bir karagan bu da. Aha. Az oşku çöğü gettik mi? Сол жерде бир жер тапты. Азалаш деп эле бар. He, Ал жерди көрүп өтөйлү ошол кышта böyle. 20 сотук жер. Nasıl olduğunu başlamam. Dokumenti çok gördün mü da? Zeliyon da o. Takan sayım etkili. Uşu koçöğünü raşireyine kış kireyken ha? Таканса башта аяк. Ha. Көчөгө параллель. Ha. Көчөгө. Касымбекова параллель. Oo. Пробканы ишке казайт. Бирок былтыр деме болгондо жеңиш Kança çıkat deme. 1.4. Şunu casaş kireykenimiz. Kara. Ya. Жакшы көчө. О, аперме өткөрдү. Hmm. Tak, mo kaziroktu aldırgıla. Tak, mo aldırgıla. Mo dükkanı da aldırgıla. Kara zeliyon zonda turat. Hemşire gerek sağlamazsın. Kardeş, jaspa. Ben bundan aytıp koyayım dedim. Bu yerde 2 metre çukurda. Bu yerde hemen Tripatras'tan hemen sötkönde. Hayır. Buna yerde hemen olup buna cıvıt ketken. Bu yerde su getip yemek etken. Высоковольтный linya. Hayır. Ana buna çukurda. Burun Karasıray'ın olganda bu yerde biletsini koyulacak. Maşine adam da düşük etken de. Hayır. Adam bu yerden çıkmayla buna çukur içine bir kos kıldırıp koyanda. O şu anda kançakından öyle sigeç. Kütüp attım öyle. Aa. Ana munisipalite benim doğru tuzu koygamız. Bak nemesine öyle. Bu sizdeki mi? He. Bu işleyerek işiyor. Deme oldu. Yok rezil çukur. Bırak raşireyin olarak sakal. Raşireyin yol salavuz. O buna Tripatras'tan nemesi varken de. Жылдыравыз теплотрасаны. Жылдыравыз. Так, значит, жігіттер, ушуну. Бе жазылып тұрасың осы деп. Кол жастык. Ол жака 5 минут. Ушу жолду неме, Замирек Башич. Ушу жолду жасасыбыз керек экен, а? Ушул аслана жакшы жол. Эмеге Касымбекова параллель. Жанагы кайсы жолду айттым сизге тетякта? Жанагы 100 метр деген. Жеңиш Шермаш, ошол кыска эле жолдо, ошол жолду могул жака эле урбайлыбы? Ал жер кыска эле жол. Ал кыска эле. Жок, алда керек. Алда. Az çıktık o. Kaç köçeli ошол? Азак Салиева. Долдун ортосунда. Жаздың мı sen? Жаздым. Монда жаздың mı? Жаз. Ушуну жасаш керек. Екі өңтең жаса. Өтө жакшы. Екі өңтең жаса. Ошол шаардын сыртына пробканы алып чыгат. Так, молар да тазалабайсыз ба? Тазалатып полный ушулар кече мусор чыкты. Могул жакты тазалатып карасаңыз, могул жер полный мусор эле. Баягы 20 сотук жер деп сизге жөнөттүм го. Ай. Ушул жерден баштап ана могул үйдүн немесин алып берсе бизге мыйзамдуулугун. Бул жерде келишеби анда? Расширение. Бизге арыз кече арыз жазып Комиссияны алмашканбыз. документке келди. Хорошо, хорошо. Bu заборunu aldırıp kovala. Алдырып атат. Үйдün soruna şeyini açımı karatma. Trotuarın kirip alıp dur. Bunu dakan saldırıp kovala. Akıllı? Ескертүү берип буларга. Kara, bu yağınlar aşırı olsa dile bulatken. Kara mı? Trotuarın koşup. Tak, bu doğalları çık. Ah. Bu jaka bir Nurbek Azamat Civeş gereken de.
Bu Kajirov'un algıla. Buna kaşalarını algıla. Tak eme adilet. Dokument tekşerirten jol kemешеде turgan bolsa предписание бергиле. Şunları Kança kilometre dediniz? 1 kilometre mi? 1.400. Bu. Ya. Bu öte son koşuyor ne? Ya. Eng çok küçük. Ең чоң. Bu prospekt ekan da. Prospekt ekan bu жер. Қарашу, бұл жағын ол жерге шейін бізге қарашу шаршы. Ay. Мынау чартермен полный қосылды бұлар. Ay. Жердің Салиева 48 забыл деген ескі домдар бар. 2010 жыл пәтер берушілер. Bu kaç köçü olup kaldı şunda? Бұл Ал Хаким көшесі. Ha, Ал Хаким. Al Hakim. Неде после ескінің бәрсін? Ha. Bu kaşasını alat da. Allah. Nar bu kaşan deme Orunbek. Bu kaşasını arka cıldıtıp koya. Tegemen üydün domlu sorumen cıldıtıp koy. Tak. Bu da çıkıp gitti Kajirov'a. Ya. Жолды отырғызғанда айтарыз. Bu çıkıp gitti Kajirov'a de. Aa, kısalttılar da teyteye kaçayım kısalttılar. Oo. Assalamu alaikum. Aceke qanday yaxshimi desa yaxshi desa yaxshi maslahatishmi namozlar qabul bo'lsin. Assalomu Aceke qanday yaxshilar Aceke qanday yaxshilar yaxshilar qizlar boshqa tinchmi qiynalmaydirsizlarmi namozlar qabul bo'lsin qana amin. Allohu akbar. Qizlar işte yaxshi. Tak, buna vторостепенный ko'chalarda qarab ketkilar sразу-chi. Buna qaşaları alınsın, içkeriye girilsin. Düşünün bu, TT Kajirov'lar alınsın, içkeriye girilsin. Daha kansa bütün vторостепенный koşuda qarab ketkiler. Çekerek baldar, çekerek. Çekerek baldar. Bu da xavsiyetin o'z javob bo'ladi, ha? Tak, buni konteynerda alg'ila. Ne yetmep, ne koyup olğamız jolдун boyuna. Kim ruhsat berdi bunu? Çekerek çıkıp ağla, baldar, çekerek. Bu konteynerde aytam. Ya. Бұл временный контейнер. Ha. Algıla, algıla. Algıla. Dastan. Bu Dastan sen. Assalamu alaikum. Aleyküm. Qanday sabziga? Yaxshimisiz? O'zingiz qanday? Demdishmi, boshqa qilishmi? Assalomu alaykum. Yaxshilar işte yaxshi, boshqa qilishmi? Rahmat o'zingiz. Yaxshi. Ana shu ko'cha bor o'n yerda. Hey. Bunaqa kelgan o'n yerda. Hey. Konteyner o'piradi. Hey. Ana shuni bir ko'rib berib qo'y. Bu jurim. Yürü. Ha. Bir odam o'tsa bir mashina o'tsa bir odam turib. Ha. Yürün acaba, ko'rsating. Tak. Ha. Ha. Bu polni chiqqanlarchi. Deme. Dokumentin ko'rib beringizchi. Ha? Мне кажется, so'r narxi deyim da. Ya. So'r narxi deyim da. Ava. Tetiga domchi. Dokansa tetiga bosib qo'yilchi. Ya. Uy, varata girishga ekan. Ava. Molar явно chiqib. Molar явно chiqib oldi. Tura qara. Shunday ekan, dakansi. Yo'q, molar yerda qara. Mal gilat kerak. Ha. 3 metr gilat qo'ygan. Ava. Bunlar gilat. Ha. Ha. Bak sizga o'tib sor, nereden chiqarib keldi? Ha. Buni yerdan qo'shib. O, shuni bir qarab qo'yg'lar ko'chani, dema. Qarab, ular явно chiqib ketgan, ko'rdingmi buni? Ular chiqqan bajava? Chiqib ketgan. Ha? Все, хорошо. Ana ham qarab o'tadi. Ha, buni hozir bor, dokansa qaraymiz. Narxaga ekan. Ha. Ha, tetiyoqdan chiqqan Turbayev, ha? Ha.
Mına gördün mü? Şu жерге чейин экен. Aa. Башка экендар. Aa. Mına store gördün mü? Mına store. Tetmeyekten başta eken de bunu. Azamat qanday ish ko'rdingiz buni? Mavzudan boshlab. O shu boshlab dokonsatet hozir nimaga yo'lga chiqgan qarab qo'yinglar, dokumentlarni ko'tarib ma'qulmi? Tetlardan birisiga qarab qo'yinglar. Всё, хорошо. Bo'ldi, ajoyib yaxshi. Tushundik. Bu ballar qaraydi, bo'ptir. Dokumentlarni taqta berasiz. Siz kadastr dokumentlarni taqta berasiz. Так. Просто предписание беріп қойғыла. Ертең ұрызы. Бұзбағыла мұнша. Коммерциялық объект болса, ал мәселе жоқ. Мұны жилой үйлерді бұзбағыла. Предписание беріп, жазып, 1 ай срок. Ұрызы бүткенге шейін ақырын бұзу алып қойады. Адан уже 1 ай бұларға достаточно срок. Бұзу ақырын көшіп алады. Көшіп алышады. Мақұл ба? Мұнда тетік стордан шығыптыр. Ал Хаким. Мынау сторынан қара мына. Замырбаш көрдіңіз бе мұны? Қадамдағы қанша шыққан? 6 метр. Так, сіз техникаларды беріп отырсыз ба? Бүгін де бересіздер. 3 күн қалды. Беріңіз, техникаларды беріңіз. Сізде істесе мен привлекать етпей там. Запас қармапшы. Үйге чейін ала бергілем оны, қара. Бұл тетіге арқаң қемесі тұрады қой мұна, қара. Ана молларды алып қоғылашы, мұнты қой болсыншы тандырды. Ау. Молларды жақшына қайыра қылып, современный қылып тандыр қылсын. Алып қойғылы мұна тандырды че. Бұл көшенің жасаш керек екен, соның проспект болады екен да, бұл че. Қашаларын алдырттыңыз ба? Я. Қашаларын алдырттыңыз ба дейм. Көндер келіп кеткенбіз алды. Өздері қызықтар болып жатса, бұл көшенің адамдары ше. Тротуар жоқ, бары шекет өздік отырғыз. Бұл жерде асфальт баспаса болып еткен. Соның болады екен асфальт басып қойсын ойға. Мына ескі емес ушыл екен да, Я. Ертең азырақ баса орызы да ертең. 1 сағат болады. Балдар қиналып қалбасын. Маған қара, ақуалды. Жоқ, кейін бір ішқана бұл жер. Ішқана болған екен, бұл жақтасы пластик шығарышады екен. Бұны бұздырады. Охо. Жеке меншік. Ол жерде кішкене аппарат қалыш керек екен, Я. Жоқ, мұны че, сіз еметпейсіз бе? Мына жерде цех бар екен. Қара, мына жерде ақшаны нормально тауышады екен. Қаратасы оңдап қойып ойы. Я, ақсақал. Так, сізге бүгін қайсы күн жұмауы? Жұма, суббота базар, понедельник жағын қарата қойың. Бұл освещениесімен. Түсіндіңіз бе? Асқар, жазып қой, маған видео отчет аштайсың. Түсіндіңіз, ауамнан қарабайсың, ұят еледі мұна. Шеді іштегендерді айтсаңыз да қойып қойды, өзірі че. Іштегендерді айтсаңыз да қойып қойды, өзі че. Так, мода шығып кеттір, мода шығып кеттір. Я. Ава, мода шығып кеттір. Бешісті мұна қапталы шығып кеттір, көрдіңер бі? Ертең расширение қылыр, мешет еті, чекерек, балдар, чекерек. Мұны ошу... Жұма күнгі ғана шығышатылар. Башқа тұрышпай тазда тұрады бұл жер. Жұма базары ба? Мешіттен шығышып ала тұрған немелерін арзан сатышады. Дейқандар өздері алып келеді. Ифтар базарға рұқсат бермейді.
Şunu jana жерге алып кирсе болбойбу? Жана бош эле экен го. Муну Ha. жок, булар турушпайт. Бүгүн эле жумага турушат, кайра жыйыштырып кетип калышат. Башка 5 күн жумага чейин турушпайт. Салам алейкум. Мында калыш керек экен, бурчу алынат да. Алынат. Ya. Bu da жылат. Так. Мына контейнерди алгыла. Ошондо кайсы көчө очуп болуп калды бизде? Кече кыдырдык бар, кече өткөн көчөгө кошулат. Жок, түшүндүм, ош көчөгө кошулат. Ооба. Жок, көчөнүн аты эмне эле? Ал Хаким көчөсү. Ал Хаким. Азыр Ал Хаким көчөсү. Так, мола да алынат да. Полный китеп. Эскертүү берилген барбыз. Молдактагылар Ha. жабашташ. Молдага кетет. Ha. Нар жактар жүрүп отурду. Молодец. Жылыш керек. Жылат. Булар даяр турушат. Канча жыл десе жылып беребиз деп атышат. Сиз тога эметип асфальт канча? 10 14 16 болот, а? 16, 2 немесінен 18 22 olur. Тротуары, автобус. Жок, көп кирип кетпесин эме. Бема. Көп киргизбейбиз. Минимальный расход менен. Элге дагы жагыр болбош керек да. Элге дагы кыйын болбош керек балдар. Бул алам деди, бул Айттыңызбы? ооба. Ала турган болду. Бул айырга өзүбүз эле кылабыз, а? Өзүбүз эле барабыз да. Айырга. Айта тура керек. Так. Кече полный көчөнө үткөнбүз. Бул кече бастык, а буну? Так, эми урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейтибиз бүттү. Саат канча болуп калды? 7:30. 1 saat 40 minut бастык. Жогодо көрүлгөн объекттердин баардыгын урматтуу жетекчилер өзүңөргө жазып алдыңар, особенно Азамат Каныбек, сиздин жумушуңуз көп. Адилет, кадастр, сиздин жумушуңуз көп. Все от вас зависит. Так, анан урматтуу жетекчилер, бир маселе. Могу жердеги снос иштери боюнча, жанагындай жашап аткан жыл массивтерге жөн эле предписание берип койгула. 1 айга предписание берип койгула. Орозо ичи. Эми орозо тийбей эле коелу, уят болот. Предписание берип, орозо ичи тийилбейт деп жазып, бирок күндө-күн алыс келип, кабар алып, мындай түшүндүрүштөрдү эскертип турасыңар, макулбу? Кечеги иш план боюнча, могу жер боюнча иш болуп атабы? Ош көчө боюнча. Мына Ош көчө, мына Ал Хаким көчө дедиңизби? Ал Хаким көчөнү баш этек чызып бериңиз. Акырын балдар иштей берсин. Мектептин алдын бүгүн чызып берсеңиз, 3 күн предписание бергиле. Суббота, базар, понедельник, вторниктен баштап уже акырын демонтаж кылса болот. Булар баары красный линияда отурушат. Туурабы? Я. Ооба. Все, башканда бүгүн жуунуп тараны жумушка эртеңден баштап кудай калса азыраак басабыз. Көрүп 40 мүнөт 1 саат басабыз болот. Акырын орозодон баштап кичи разминка дагы болот. Хорошо? Кана ажеке? Омне баштаган иштерибиз ийгилик болсун, келе жаткан ооруз айлар жакшы күндөрдөн болсун, эл журтубуз аман болсун, шаарыбыз өнүгөсүн.